Kurumzari, Times of Manipur Tom TV The Morning Talk Raising the Voice Meng Taibri Singbu Ahan Kuda Taram Lokchari Marui Nangasi Pongba Pausi Singi Marui Pausi Koi Hana Ngasi Pausi Sinda Kari Kari Fong Buga Habdu Abdun Puna Community Ahan Bada Koi Lamjingba Times Lamjingba Times Lady Nambul Yauna Manipur Turel Mapan Sangut Pada Mateng Pangbinaba CM na hijack Haba Pausi Ahan Pes the Sound of Fonge Aduga Lok Sabha gi Ahan Mamifam Ngasi Dagi Hokre Ina Manipur Lok Sabha Mihut R.K. Ranjana Manipuri Londa Wasak Lokreba Pausi Frontline the Fonge CAB gi Mayokta Kungtung Sanction Ba Horagani Miam gi Ayaba Logdana Chanarabadi Satiba Fall Pangani Haiba Adumba Man Peki of Fumsi Ekoi Lamjingba Times ki Ahan Bada Lady Aduga Anishuba Lady Basina Koi Hoyelan Pau Hoyelan Pau the Lady Basi Jun Tara Nipan ki Mihat Supreme Court ki Yatangatuna Sahi Tara Trek ki Matunda Case Local Basu CBI na CIPF ki Matagta Sar Sid Tangalapangam Drehaba Pau Sound of Fonge CN Birena Union Minister Pakas Zavedka Unaduna Turel Mapamgi Pibam Samjin Bada Center Mateng Bangwina Matakshin Kre August Faugi Manungda Lainga ki Lupsing Bat Sindok Labaya Hainang the Haba Source Pau Fonge Front page da Koi Narong Togdanga Laivasi Chief Minister na Union Minister Pakas Zavedka Unakre Turel Mapan Simjin Sajanaba and Basenpam Piva Takshin Krava Pausi Manana Fonge North East CB Chanan Bayarway Parliamenta Namduna Chanan Nambagi Honabagi Mayokta Kongjang Changchilagini Haiba Aduba Men Peki of Hudopalere Adokoi Sana Lebakta Ladiba Si Marina Koi Impal Manung Impal City Ladiba from Masigi Yam Chauna Koi for Lambi Tong Patabasigi Captain Yam Chauna Pire Masini Ekoi Impal City Haiba Aduga BJP Gilusing Masingna Minister MLA Singh Hankinaba Kangalakle CM Amasung Markpu Sindok Nimba Kangbu Gasi Imphal Yaro Lagani have a pause on a Fonge Adu Matang the Fonge Pona from Pause Jenny Pona from Pause da Dili Camlo Shinuna Gasi the Minister MLA Singh Imphal Handar Lagani Ram Madhav Ajay Jaimal Tang Taramapanda Imphal Lakani Haiba from Chauna Fonge Turel Singh Nak Senuna Tambang Naba Sentang PBU Haina CM na hijack Rava Pong Chauna Fonge Nasi Krupada the Great June Uprising Unity Day Pangtok Naba Taurang Loi Kreva Pau Aduga Dr. R.K. Ranjana MP in the Manipuri Londa Wasak Low Kreva Pausi Front Page Dai am the Muru Pau Fonge Aduga Ichel Express ta Kamjong District ta NIDP na Sinduna get together ki Thoram Pangtokre Miam na Pawliba Awonba NIDP na Fangini Haba Kogi Shamajana Pungtok Balere Aduga Miam na Nungsina Loina Bidabadagi Kunai Dagi Laptu Urabasing asset Orakani Haba Minister Radesamgi Pau Chowna Fonge Aduga Sangai Express ta Parliament session loiba fawdi tumin leiba na lady Haba Pau Chowna Fonge CM na Prakash Zavedka Unakre CM su Bishoji su ngasi thorak lagani Haba Sangai Express ta Fonge aduga Aroi bada ko Ireibak Pau station Ireibak Pau da leadership sinnaba lobby chathana rabasu CM thorak lagani finance ki portfolio joy ko mada hanjilaba yari Haba aduga Bangladesh Tripura amadi Assam ki miyosingna saruk yagani Jun Taran Pang Thorum Pangthong na CM Sareo Pausi am Chawna Fonge Akoi Hariba Pausi Singasi Mo Pausi Ngasi Khran na Bidama Ngasi Khoi studio da Manipur Sangnai Raba aduga veteran journalist amasu Abidna political analyst BB Sharma election lere aga Taram Luxury Thagatheri ji aga maru na Khoi Pausi Singi Mo Pausi adum manana adum jam Chawna Fongnare adubu khwaidigi maru eribadi aga Khoi hajit leiba political scenario sini Nahar Makai Akoi Delhi da kem tawdaraba tongan tonba napak tanaba Khoi Kangbu ani adu ngasi thungleragini ha Pausi Chawna Fonge laiba wahangdi Khoi hayeng su Ramadhav ka Ajay Jaimal ga lakani ha Pausi Fonge hajit leiba political scenario si aiga mena kamain tawi masi Khoi ngarang disu session hokre luching basi silakpa yabagi thajaba lebra tragana hanagi ngasai portfolio lokthokki basinga du hanjalaga mu yasinaraga thokidra kamaina yengbe aiga political analysis moina Akoi jit Manipur da koi Pongnariba newspapers itatana mayam sum haibane. What is published in the newspaper? Newspaper am the yauri si paugi saruk mayam yaure. The akoi di journalism ki satra mo na labakanda. Akoi professor singu dum tameva. Newspaper me yauri si kari noibu there are truth, adagi half truth. And the lies. Where is the truth? Haragadi sports column the yauri me am saying is got India and Pakistan my TP these are the truth. You cannot change it. But
kanu de gai manung da half truth har ga di nong ta wi ai cyclone to wi ai lai tho khre khar judum chumma full junata ba these are half truth and lies the guy no political stories bam je august had silba ya adagi yana khre de adi portfolio han lakaduri lak tho khre all these things are on speculation masi lies adi oidabagi dante khudam ona har kanda honestly speaking problem de kai da wi okhul da akhoi gi cabinet firm cabinet mantri taruk laktre adu matung some of the your colleagues ma hung as chief minister so he is a very emotional kind of meaning na ma to ma phang ya do ai within this month definitely reachable to ne haido re ko ade di khar lag de madu gi reaction la ka na de amuk to ro hai which one is the truth which one is the lies we do not know wa ba re ko madu de gi suddenly portfolio khara mulok thok loksin to re then irang thoi soi khom na re tawri jo then this is a national party national party is the local everything decided by national party when Biren became the chief minister majority of the MLA na khan masunate wa bhari bako aduna this akhoi pama pro ade akhoi status quo adum thama pama ade pro changer ani makchi tor khanda chala kana Delhi de lobby tore kana da hainaro re do hainaro re hojikti hai bya nge hai re center na commitment kari pirakpona do the only they know it chief minister na akhoi gi prime minister unagre they made discussion to when the discussion was very cordial hai na si akhoi paul su phong the amarom the amadu the karsi call ne tor these are the adu akhoi khangman te mina akhoi di tamak padu da ibani na these are akhoi uru na te we are all messengers adu the messengers in a chatlaga hairu adu masida discuss to ba analyze to ba si aigi consider le aduna hainable le aigi brain na wakhan u ngamdradi min urusu min yingusu u ngamoina aidi wakhalam ta khidna yeng nu hudre do aduna leiriba pot manungi pot si aigi brain na karino si understand to dragadi what is published in the newspaper you can't see it aduna newspaper the phong you am saying it is very difficult to but definitely within the BJP there is a division within the BJP there is a difference of opinion aduma laire it is a fact now but central leaders na madu torakadra toroidra toragana karamatam no tawdragana karmaina rusungani aduna ne adan se khabar da phongi ba akhoi gi portfolio amu hanjilak pa jai kai se status quo the maintain tawba aduna any political crisis se conciliation and reconciliation conciliation tashin na ba aduna id process of conciliation ki process ki thaba horokpra haina khale adu madu ngamgodra ngamoidra aduna ba adura let us see kari toge do mane amadi mayam haji tomne sing ju speculation ngakta ni maruna chap chapa le ragdi akhoi even decision kangbu raga su ngasi thopiro aduga media da phone ta haibiro loimak source ti khangna ye dum hangna raga ming matha phongdok pai ya ta khoi phongdok na ga dum paw de dum ine ba aji almost le re khoi Beswajit ka khoi chief minister ga mot manadri haibu dum ti dum sing sing dum ta e adu sigi sidai da khoi dum manung de paw phongna raga MLA na phongdok pa da do to ba phongna raga praja sing sida haji tangdu leita da ba mena people sing da haji khoi gi tangdu leita da bum leiri adu bo ngasi chief minister tholani Beswajit tholani ke khara media da di kena khara di hai ge na khali adu na sai da khoi na yam na nai rudraga su ngasi moina kari hairaki do ga da na da khabar da su ayu agan magasi da hek hogol ka na sa khawam thegi se rajni paw jo kari no phongnari adi di ngakta ne da paw ma newspaper ma da khwadi maru oi basi source ne sourcing is very important the source like do paw jo kari ka to nga ka we and sometimes akhona source yam clear di oi da ba aduga maming jo haidok pinu haiba adagi ai palakanu ko har kana de inform source sources haina to mane quote ta aduga paw sigi reliability se kyam lege leite ge se masi jo khoina ni na jitsu sahi am sang sahi kunne na paw gu la rabni we are also I isam su yam khoi le ja aduna how the media works as khange ba adu media de je kana de political development lai re se issue lai re adu paw yaw dra ga de myam se paning magi se aduna
newspaper sidi sometimes I newspaper to lebi dragadi pabi dragadi you hog dragadi I newspaper ke circulation ado nangi television na TRP your TRP will go down adagi newspaper na circulation will go down and advertisement or some TRP and circulation low based na newspaper sometimes masla thakpa adagi hena tawa pana tawa sidi profession dugi kariko sidi madugi art tugi business to gi sometimes creativity mangal bagi potsi pawam dokan da khoi nom ka corrigendum torga sengdokba arusu madugi paper dugi magun hande ne khanje ga do sida ek lakshan darakan da ga si khoi sanga express english edition da yaw re ga si bini test results is expected to return today go with MLAs which RSS to BJP ba RSS kanguna BJP das maina khoi gi majority leba MLAs ko chamino haibi paw se ying swai di RSS so I should ure adu go with MLAs MLAs which RSS to BJP cinema majority of the newspaper reports say you pare the 17 MLAs na out of 21 17 MLA na scenes to pa me have adu Jit nangsu adu media men you must be watching the activities of the RSS. I should khangjabada I should insider hoina RSS never indulge. Adu RSS si kogi rajniti da adu mana kogi day to day activities involved tawda issue khara kogi leibak ki oiba issue khara tawba duga sidadi ai adu main tawde khale aduna paw sigi source yam clear hoida aduna ID RSS na so ina hairum ngani haibse adik sai kadai degi hari no Delhi da hari bra sida hari bra some of the MLAs huji ki kanda akoi pro Biryan ne na leibam lor se ba anti akoi pro Bisajit pro Biryan ek tak khai do se ba pro Bhavananda ek tak lor se ba sigi manung na so there are many RSS men who supports Biryan. There are many RSS ki functionaries member who support Bisajit Bhavananda. Other masina ngasai kanana adu kanana hairibno kari hairibno aduga sigumba power struggle leimatamadi RSS never takes aduga moina madu BJP ki central leadership matawuni aduga I don't think Ram Madhav is a RSS prasarak. Wow, very well. Ado Mama Sabakshi, Haibadi, Minpai, Hayama, Amu supporter. Aduna Masida RSS as organization as individual money, Haramadi, Haramada Adubo, Masidi ID RSS will never involve. There are many RSS men who strongly support Biryan. There are many RSS men who supports because adu the RSS na pakta bi wale adu man na pakta politics is na pakta na bane adu sigum na pakta na bathokta RSS never involved adi kana gumba RSS men na ticket tanare BJP da adu orga din khari yengbi abra this is our man adu ko magi level bhagde tawe adu natana power ki struggle to kan RSS na sini paje hapo sini paje loktho no they never do adu na pause ai masigi source subscribe khangde duga I doubt aduga masi si karigumba plan to story waram tar it won't be good marak sida makha ta ba ne ne dai aten ba break am tang lo jage break ki matung dai ga khoi ne na gada ba yam nuai nuai paw lai ri na khoi manipuri lon da ima lon da wasaki ba MPR kren ji lai ri viewers marak sida ai aten ba break am tang lo jage adom chat pi ki ganu break ki matung da tongan tongan ba isu singamu kana jakhi gani Pabiyu nainabiyu tanabiyu lamjingba times Makhal Mathil gi khudol maru oiba paw local national international sanabung gi pawdam mahiroi singi namak maitai mayekda akhanana mapung faraba pawna singba lamjingba times isa gi paw se thadari ba hawker singda haibiraga lobi ba yaragani Manipur ki ahanba private satellite channel Tom TV Times of Manipur cable TV service athuba matamda hauziragani Lamjingba group ki unit ama oiriba Tom TV cable networking service ki distributor kharasu pamjai hena kupamarol gi damak Nagamapal Rims Road Nityainanda Temple manakta laiba Lamjingba group ki corporate building natraga ikhugi mobile number 8132089758 asida contact tawbiru khudong chaba si manghanbiganu break ki matung da me am taram nok sari
अगर लागे अखोई लमजिंग टाइम्स के फ्रंट पेज यारी बस लोकसभा की अहान में फम ngasi hokre bdi ngarang dagi hokre maroin ko inner manipur lok sabha miut RK Ranjan manipur lon wasak lokre ba ngarang wasak lobai sida khoi protem speaker log basa tuan ba khoi gi state sing karak MP sing asi magi mada tang ta dum khoi wasak loki manipur gi oina khoi gi RK Ranjan gi su mangna manipuri lon da wasak loki masi lok sabha sida anirak suba oigdran khalega mamang da ama thonau dum chawbu matam da wasak ba du ga siga torga sumaina akhoi gi loan si malem pumba da khangan ba haiba tai dai ba pulim sidagi over live telecast all over the world yang halli bani sumaina akhoi loan si bu khangna ba sumba RK Ranjan gi wasak lobu gi se aga gi ming da kamai ni be si yam phai akhoi gi manipuri lol si akhoi bharat ki संविधान gi 9 suba schedule da hapkhra matung da अखोगी लोन से पार्लियामेंट अखोई सिनगदबुनी हाइबसे मसे अचौब डिमांड अमा तौलाखने पार्टिकुलरली अखोई क्रेडिट गोज टू हानेगे फॉर्मर अखोगी MP मिनिस्टर चाव श्री चावना ओरिगे मतमदा मान मसी कन तकपदगी ngaiबदगी इंटरप्रेटर अमसु मणिपुर की रिपोर्टर हाइगदरे इंटरप्रेटर हापेब खोई DIPR दा जसवंत आमा कोई रिपोर्टर लेरम मम आदा पूदना कोई सगोमन लेरगनो मासे हापतना मासी जॉइंट डायरेक्टर भाव का खरगुम तो है तो हापतना मासे लेबने अदना करिगुम्बा मणिपुरी दा डिबेट तोबा मणिपुरी दा हाप simultaneously interpretation that facilities has already been done in parliament aduna RK Ranjan na amuk anna aidi आईगी मदर टंग से इमालोन से वासक जगे है से मार्के संविधान ने याबा पोनी अदो RK Ranjan ना मागी आइडेंटिटी दो मधु ताक मणिपुर की आइडेंटिटी दो ताक पोनी मार लेखल लगा मछक गी मगा नदे मसी में मिजोरा नागारा खासीरा खंगोय आई कोई से आद चल कांदा आई तोंपोक ना अखोगी इरेंगमम तोंपोक ना गोंदा हाइरमम लेबा अखोगी कानो सिदा मैतई की आइडेंटिटी लाक्वान से अखोई मैतई की चनबी गान तौकान मान है अखोई आइडेंटिटी अदुना नते माना सेंट्रल हॉल दा फम्बा तोंपोक्सिना चंदन से बा तौर फजो में कुर्ता फम्बा अदगी सोंदना अखोई संखा दोरेंद्रो मा हाइरमनी वारीनी खोई मैं एवरीबॉडी पाउमी मैम तावनी अदुदा चंगमुकान हंगे संखा दोरेंद्र आर यू फ्रॉम मिजोरम संखा दोरेंद्र ताई पुनबा अखोई कोर्ट अखोगी तौरगा अदुरा हंगे आर यू फ्रॉम मिजोरम माना अदा संगा दे नो ए अद तोंपोक तना ओ यू मस्ट बी फ्रॉम मणिपुर अद अखोई आइडेंटिटी से करिनो आइसे अदुना हुजिके मणिपुर दा आइडेंटिटी आइगे आइडेंटिटी से मीने खंगबी बदुने अदुना आइडेंटिटी की सुजेक नराकुंदा आई मसे वारी जे कनि संगेबा अदा अइना मसी कनो वदा तोंपोकना लिरमनिको अदुमाने तवे अदुना ngसाइगी लोन से वसक पान करी लोन नो ने मयाम से मसकी अंका नागाबू मालम जाए मिजो मालम जाए खासी मालम जाए अरुणाचल की मी मालम जाए अदि अंका मान ओ मसी मैतेरो ने आइडेंटिटी की सक्तम मा मा फजन रिप्रेजेंट तवे अदुगा RK Ranjan से कॉलेज तमिंगे दे खोई से मणिपुरी लोन मैते लोन से की तमिनरकपा अचौबा अखोइसु एक्टिविस्ट मने अदुना मासी लोन से याम नुंसीजबा लोन से तौजबा अदुना मागी मदुगी फर्स्ट पार्लियामेंट की अपीयरेंस ता मदुगी मैनिफेस्टेशन दुगी रिफ्लेक्टर फोंदोरपने आई अदुमाने लय नारों थोंदांगदा सिखरमम लखलबदा एगा लखसगे सिदे नॉर्थ ईस्ट ता CAB चनहन बया रोय पार्लियामेंट नमदो न चहना नब होनब gi mawta khongdung changse लगने है ngara men peki hum siam chawna phonge maroi na ga khoi BJP की प्रेसिडेंट अखोई अमित शाह ने फोंदोक लेरे अखोई CAB से अखोई चनहन गनी मसी पास तौर चनगनी है इम्प्लीमेंट तौगनी है फम से फोंदोक बोले स्वाइसिदा अखोई खरा नॉर्थ ईस्ट की पीपल सिंगा दुगा सेंट्रल लेजुगा कॉन्ट्राडिक्ट ओइब्रा मसिना अमु हेना मु इरांग थोलप याबगी पॉसिबिलिटी लेब्रा इरांग दि थोलप याबगी पॉसिबिलिटी दि लेथबना ते ले इरांग दि थोकनी अदुबो BJP made it very clear असम दा अमित शाह ना इलेक्शन एलक थोकिबा कैंपेन दगांदा BJP returns to power अखोई केप से citizen amendment से implement तौनी आई चनन ने से मासे on that basis दा मासे election campaign तवे अदुगा मणिपुर दसु अखोई अदुम अखोई खुदम ओइना हर कांदा ngasiदी NPP ना अखोई coalition यारबनी मणिपुर स्टेट की NPP ना कोई केप से यारोय मसी अपोज तौने ना इलेक्शन द वोट खोमे BJP ना कोई केप से सी की वाफन अदुना कमाई लाके वो कांग्रेस ना मदुदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯀꯤ ꯋꯥ ꯍꯧꯗꯣꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯞꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤ ꯀꯥꯏꯅ BJPꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯤ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯀꯦꯞꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯅ ꯅꯝꯍꯧꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯦꯇꯁꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯅꯕꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯒꯗꯧꯕꯗꯤ ꯀꯦꯞꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯦꯞꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯦꯞꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ 2014 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯍꯤ 3 ꯁꯨꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯑꯗꯩ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯂꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯏꯐꯦꯛ ꯇꯧꯏ adagi masi tawbra tawdabra these are discussion tawba one sided discussion nataba informed discussion ama akhoi the real threat manipur da ngasi pop demography da achoba threat lai se kanano adagi kepsi laga lakhdoi ba threat sine kari no adagi kepsi natabi da lai ba threat sine kari no these are informed discussion ama koi manipur gi mya ma tawne khale do ngasi phongdoi be sina takpa da di some yes we can akhoi gi kharai achouba iho irang tawna bahon narkani haji torkani haji de very evident makata la se ga maru na khoi pona pam pau se sanale bag aduge chil express aduga khoi irei bag aduga sanga express am chawna fonge ngarang se maru na khoi india bumbagi oina doctor amani nurse sing lai clinic hospital map sing tawga na khoi doctor sing da khoi ka hanba assault tawba phu bu cheiba tawba adegi hospital tu aiba sum masigi protest tawba na mass khoi ngarang ji opd yeng da na protest tawre amaru na khoi west bengal la khoi intern mangkamu khoi sop ka mi ma legi da mai na khoi sana chenam sina mayam sigi pen na pulap si kholau se amuk to na pulap ngang lawmin da na mayam si lep khre adegi even lambi da khoi leitaba yaw ba khotba ton ton ba state singi pau su lei adegi sona kan da khoi manipur gi na su khagau da ba khabar pa hau da ba de khabar phang da ba jaga adegi layang ba lak na yeng ba lak ba adugi phangau da ba nuai ka kholu si live bo da khoi doctor ga patient ga aduga patient party ga gi relationship masigi issue se adum thokna leiga masi swai sida khoi kamaina gyan tamina bam darkar lagra leiron khale masi adum ayam matum da thoi adu doctor su line nate even moina su kam nate aduga leiba adu doctor gi attitude su swai matang siam naina bam changi adum ayam ban ne da su lai swai ajiga jit nang di yam thena kharabni you handle so many situations you know I want to get in men kangen khale but si talk ni na wona hangam ni na ai aina khangjau kharo no na share tau jage akoi manipur su yam toin tawe ado ngarang gi bengal gi lakhe se krai lakhe si new na te ko patient party ga akoi doctor ga ani gi misunderstanding che ada doctor sing su karum kan da akoi jit na hadong na mo si akoi gi creamy kale haini creamy layer larik lai so hairo khanga ba patient bu ta thok ta sin tok da ba karum ban da ta yeng da ba ai party no sigidang le ro bhau da ko chen chen na hone bi ra pen ga da ba adu ko gi attitude ama doctor sing su what pasidi akoi ju dum theng na ba however adum oina ma hekta doctor da phu da doctor na kan mangam mani ai di doctor na kan mangam ma de lei roi ba adu issue ji kai lai bengal da Nil Ratan Sarkar Medical College Sialda gi ma padal college medical college am leba medical college sahi 90 suraba akhoi gi caste harga ne he is a muslim ama lak pane ba ada yengi bai hindu doctor khare do na sing yeng ba do hona ba do da moi pelam da bai ai kan mang mong in 90 plus ni ha engon da newspaper reporter hai bane sigre sir matung da akhoi gi hekta noina thoi da na tore ya hekta hindu ga muslim ga ani gi caste ki mong da ta phugai na rak padai doctor mayam ji tawre ade iro do be di mamta banerjee so masi colorum lakhra hindu versus muslim patient ade hindu doctor ke adumana political colorum lakhode all india tawre ultimately is the good thing is patient yema kan da aingona lakpa patient da hindu patient ni adagi muslim patient ni yeng ba huna de ba ko adumana tawe do there are some politics aduna marum waraga suk chauna tawudi manipur su dum thokre doctor mayam tawba thugai ba khogoi private hospital sing sida adubu suk chau ihugde hogidri handakti manipur ho yong tawkre adubu ngarang si mamta banner ya kre all protection p ne hare it is a good poloidul waraga di phare ahu bodi tawre adu doctor sing su protection da ka lai adu doctor ga patient ga relationship from time to time masi su akhoi gi doctor sing gi mark ta su nei na ba da ka hoi adu doctor da su magi mama naraga di tawgi
mawongdo magi macha naragadi mana yengbi mawongdo da atopagi mama dasu atopagi macha dasu tawbada ka lai aluga ani jobada aigi iyamba nadraga inau da aigi ipa da chatkadaba lamchat to adu doctor dasu khoi patient party singa tawbi da ka waiba masigi trust se trust deficit am lei base masi lokthok pa am da khoi ba aduna masi tawraga de ide phane kale de solution ni leiroi do protection to bi ba madi ai state ki mathau ni han ai de do mani am na khoi understanding am darga oi patient party su doctor su sai takpi be ga takpi de mai na khoi gi doctor ki professional ba aduga nurse ki professional am lem chani ngai oi ba aduga ka thok ba ga na noble oi ba aduga ayam matam da khoi smiling face ta le ka da mi si doctor si Bible fighting da doctor do uda phaba yaunari ba even si profession si changbira banina ado doctor leiba nursing si smiling face ta hida kapo to bo yamna careness ha lobby da na ko care lobby da na mai to ga di patient pa di nuai jaba hore ai smile to do ri ko si de ke ba so ba ngam yor su si de khoi ngamna te khoi are ba ngam thak to khona gi guidance mai na phajana ka tawi ba si hida cha do sina sini si dum ke si khoi kap to sini ga ba si dum mar khangal laga adu da ri sumba medicine san ka yam na han ga ni matam su le sile ga lo sile ngasi si amna remarkable oiba nimit amani hoi jun 18 haidana hokhe ba 2001 da adumba NSN IM ga Bharat Sarkar wai sana bada without territorial limit and hierarchy padu dagi haung na banai dana khoi miyam ja haurak tana madu protest sona khoi assembly mai tha dana adagi chimam bongno thongena mi ta mathang mathang si na tara ni pan sugre hauji hauji khoi ke grupa ta su miyam na haikal lekal tambagi khoi live telecast khoi tom tv na su pijeri masi sahi khudi ge no pangthok na lai khoi moi lekhadrab single cycle lekal tami masina khoi gi lakadba tungi mirol la karamba khoi gi paujel la munai ga chele mi se aiga gi meng na kamai na thang sum junetin se kawe aro da manipur gi ityas ta kawe aro da poram ne adubu masi akhoni yemakanda commission open ra si open ra commission na open ra matam da chief minister khoi gi warambaduna governor rule war male matam da adu moina commission am sema mane adu tango open ro legidra ma legidra matung da mana committee में से हमने recommendation दिया में सब हो गया तो issue सीधी live तो ये मसीह जो June 18 की मतलब कि 2001 ला तो के बाद हम लोग की मसीह जो memory मसीह ना वन कोई refresh तो वाले अदोगा मसीह कोई न मयाम पूरी बात नहीं काऊ यार वाई अदोगा it will continue अदोगा मसीह ना मणिपुर की मियाँ मणिपुर की territorial integrity क्या मिशिगे अदुना नहीं इन्हें सेना हंगा बार सरकार के पीस तो उन्होंने तन्ना एक फाद मणिपुर की integrity अदुगो मसीह मंगना मरम मरगा आईडी इन्हें सेना हंगा अनु तो उन्होंने तन्ना मणिपुर territorial integrity बार सरकार compromise तो रोए खले the message is very loud and clear it has given a message not only generation to come Manipur की नारों younger generation lakhal generation da message people natana it has given a message to the government in the rest of the country and also the Nagas aitare ko Manipur mu apoi moi tongan man chhamje gi hari ba apoi Naga chinau ki yam siang ba message am akoi puna lai ne si adu tongan ra Manipur ki khai do ke har ka look what happened in unity adu gi fresh message am every year this message will go to them adun id yam singi hen will ba thodo ne khalen segi phana yam re du si ju lai gi do mi sing ni mau ko phela ka but incident mi do na thogi ba do lap to mi emotional attach to ba ma ji no adu ai yam na ai pai ba su para ki life na so is so Tripura dagi aduga Bangladesh dagi tuan tuan ba Myanmar dagi exactly basi maru ina khoi Nagaland gi oina mogi tungan ba ma wari sanakhi bada Manipur na kesu bada ayat pa pingai kesu lete aduni lai posi duna Bharat Sarkar na su khangani kariumba high posi tawgiba matam da North ki leiba Assam gi leiba Arunachal gi aduga Manipur gi aduna marum aduna election among the handaki Lok Sabha election bang lo singani gan tor lo sungam bidri se ada hujik su Manipur ki territory sida compromise tawgi haitar it will be very difficult ada hujik su laiba anuba kanun sida sarkar sida su look
we are still remembering, and you also course of currency to high adugi message am yam loud and very clear message am hojik so dai piri and I aga gi chilomatam kai thupira nga si khoi ayuk chiling birak tuna maruina Times of Manipur gi the morning talk, the raising the voice, the saruk jabiba ega bhanana thagachari. Thank you. The talk is a very good. It is not a discussion. It is a debate. It is a talk. And talk kaisigi koi analyst of talk kaisigi special koi TSM sulai. Alogi special nature of koi anusigi lai debate nubet ki mahuta discussion ki mahuta. Why you call it talk? It is really a talk. Talk kaisigi animal ki chap analyst of debate of aduna. It is a very good koi program ni. Only thing is koi Tata Sky is kya long no bano aduga ki ai khangre ko Manipur Tata Sky all over the world. Adu de chume adu Manipur ki audience da 2.5 lakhs. Okay, that's a very good. 1.5 lakh le mani adu Tom TV lakh di 1 lakh me hanga ke. Okay, very good. Lakh ni. Thank you very much viewers. Ngasi gidi the morning talk raising the voice matang asal listen jare meng tabiru singbo amuka na khurum jari.